Guthuka gwa barabara ici iria igereire migunda-ini ya mucere nikuo gucungiriirie arimi guthie na mbere gutara hathara makiremwo kumiria magetha ma mucere wa migunda-ini. Mumbunge wa MWEA MAINGI niokireire ruhonge rwa urimi wa mai rwa National Irrigation Authority akiuga ni maremetwo gutangikira mathina maria arimi a mucere maragerera. Murimi wa MWEA aturite avinyiriirio ni andu metagwo National Irrigation Authority ugakoragwo ati ni turariva mbeca urariva 3,000 eka niketha ukurie mucere na niketha ugie na mucoka ni urariva 1,000 guku kunage over 35,000 acres ona ungika mathabu ona ungikorwo toy mathabu ri irakuve 100 minimum 140 million na matirenda kuthondeka barabara na matikwenda kurio ciuria ukarigwa atiriri matuikire ni mau. MAINGI augite ona thengia wa ruhonge ruru kungania ciringi mirioni 140 kuma kuri arimi matikoretwo magithondeka mabarabara na riu arimi marariha mbeca nyingi kumiriria mucere kuma migunda-ini. Ndenda kumenya mbeca iria ciunganagio atia kana ni gukoragwo na structures cia kungania mbeca icio kana waveana ngiri ciakwa 3 ukandikwo kabuku-ini bandu na ndukumenya kuria ciathie na mbeca icio ni atia ciikaga. Arimi maugite ona thengia wao gukorwo makiriha ciringi 3,000 hari eka ya mugunda matikoretwo makiona umithio kuona matiratungatirwo na njira njega na riu no hathara maratara makiriha mbeca nyingi kumiria mucere nginya ithii-ini. Tunamuomba mtutengeneze hizi barabara juu tunashindwa mchere tutapeleka wapi ama tutambemba aje, tutakuwa tukitoa kwa shamba na njia gani? No mwena-ini wao ruhonge rwa urimi wa mai rwa National Irrigation Authority kugerera muikarigite wa arimi a mucere Peter Chege augite barabara ici ithukite ni undu wa mbura iria ikoretwo ikiura mwena uyu no wona yathira ni megukorwo magithondeka barabara ici na arimi mahote kumiria mucere wao. Korwa barabara gutiri mundu toy kwa El Nino guti mundu toy uguo no ngokorio ndari Kenya ino na thutha wa El Nino ithuo the leaders kuma leaders we hari athi ginya uri hari iguru twina kihoto ya guikara thi na kuurania barabara cia githukire tuguthondeka atia. Riu MAINGI ahitite kurira arimi aya na gutigirira ni mamukira motungata maria mararihira. Wiro mwe wakwa ndita mujumbe wa MWEA ni oversight na guti institution igukugwa kwa constituency nditegukorwo ngi oversight na no amount of intimidation egotuma ndikarute wira wakwa. Handu-ini ha Kameme TV kuma MWEA kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa KIRRIA.